kona ngarani amena sekenidi na aya ngarani da tena sekendi daramoke mokein kenidi kindi ya ay mata kono dia kana katano anda ya pengwa angaran na dia ya ngarambo na kepakai aido wa kai wataka sanu na kema naman eno kana pagano ya kaiman to agina pumate tanubu na aya bekat tuma na sata wa ana amalian na ana wataina ulama ana watain adi mangadi oh aya bekat tuma lamana shadian kaya ababagu la ana kaya pango setan na kana apa patain ina ngila buguraga eno tiga kana pumate tanubu adi na wata na aya buwa graduna sa istwilan na second high school badi sasapolo agu patragu na idad angkota buguraga na bekan sira ke inen bagi ko gagawin na era ka bekan na mia peta na ino to mga kelas semitian na pepetutuk kaniran dan adian kaya akwar tuan kaya awata na tama samia kagiro sira na bobo di pelaka na tingina paka bagran yuman biya ka bagran dan leka na taman sababu giba adian kota akwar tunian na kagia ko magba ina una dia ka abagwaraga maka gagaba ka mamimik ke keadaan yang kada makana sasapulu agu patragu na ida dia na da makana tanay patara na kahay belan tadi ka mana kata na dia kaya au puna nami ati ada makana na tina do ino da makana ka komya samala taba aya baba apa tay nakaka dia kana kata na kada mali sakora no ba ay pete to nakaka tiba wana gumana kata no ko man kanta no malakan ay matang wallahu ta'ala kenapa ayah beberapa batai nak kakak dia kaya amang agak mana tiga tanah hai belada mang istroka hartata na ayah kaya tomia gusan sangaran na dia kaya amang atau ina kau sekali datang makan aku dia kaya lah semua usah doktor ina kau nasa rugu kena ya tina alay maga to sagu pet to polo berwanan dia rugu ka hai belada ka na dia kana to ne bulungnya na tina dia kana tena ka ina kau mana tena kana dia kana tena kana lebih teka ini lihat kana tena na malai tena di sakra dia kana sakani pro kana lebih tenaka na di kamar lebih matang wallahu ta'ala sakani pro kana lebih tenia lo meni wa khona da hodo pakai bulu matana ha dia ngati ketanwa debitisa au busu me sakwana tingina aido aya buah pekena kana isaka baso kana madan kada bitiska kana kata mana kanu da tugu do ko tora debitis ka na ibu pekena ka na isaka baso na kau tu aliba tani yang pernah kamama kaluk sabaso pekenian aya mabu me aswena ria tora tuir agi aya buah pekenian na makaluk sabaso kagi ko pag tina beda matai matana ha banyak kaya para teo ba aya petena diabetes stroke hatata ka aya ipu petayo tau na ajal kailangan manangkana Quran dia kana Qurana ate asalim harun aku dia kaya mga pada mangalim na ilangon na Quran ka ba ana miso suratun na high blood ba na miso suratun na stroke hatata kata dia na miya kana imam aba somya ka bisa Quran na ba ini sakabi na high blood abatina innama high blood wa stroke wa hatata ke wa diabetes matai ay matang wallahu ta'ala ilain wa kana Quran matanak ayah kaya pembeturun asakatanu mata anak ibu pemana sekatane pembetusya ha nadia ayah makna nian mengaurifkan wallahu ta'ala nadia ya isauna ya aditano dimitalaga sangkaya kapatai egira adna wa ta'aka apa peganad na pepena mata ka wallahu ta'ala ka ayah makna nian naswa ta'aka na ketabangan kanyan sa'alungan akhyaman ya kaya saguna alungan dia kena kaya aulia aguru na pengusaha ni nak kaya amang amoritian. Nah dia kaya amang amoritian na lalang agni na kaya aguru ira. Agi sumisin tau agung kalian. Sakalian ya para tia. Kagi aku nak maka pasal na mangda wa kaya aguru. Na dia na guru dia na nokana. Na dia kaya abun talaka ati tu mala aparat tia malik sabun talaka. Bang kaya dia paka asal dia kaya abun talaka. Natina itu, natina dia kaya para tiaka, natina kaya aulia aknaba kanya pakasal. Tagu pernah kau tiga miaga aulia kaguani, na ayah galaba kakan, na kainum syarat apa kabur. Natina itu,
namia kay sa tina begino mako na miya mako ang kaya watag na bagwaraga ayak muta na tira kana amakulay gina kay kaya ka ipa kana raka ka adia ka agalaba ka kanirwa ka wakan tiya tapla ka ang kaya watakan na gumiro ko na mikira tabu ginawa na tiya makapira na miya tayo kota watakan na bagwaraga kaya tiya ko matayan kota bagwaraga awatakan na piyaka pamusubukan adia kanikan derwaka miya kay sa tina untuk ko kula misana tiro ba akhirnya berberga na pita tagi na pakan adia kondisi lu anu arimau amia kalala na ini pana na pakahunya mia bala kakana ka alok samia pagi-pagi atiga kana bapa tabang ya ko ngaka ko dia ka arimau atiga nanto ni ka tabang ya ka kai mia pagi-pagi dia ko dia ko bakat kata ya tiga sopalau na paga paskaun talango na patamo tamuka na igagadung mga mukmin amia matay na mata tagusat miya na lagu ya koron tigi na kagi ako makapala lagu ya koron na miya ka nang kaya amia kada kala mga wata mga niyawa amia matay nawa inaw na miya ka nung suwata ka na pupula lagu na konyan asomi singa atataray na konyan ang paggilawa amakulay miya tiyo alungan na dakas kamay nila katias kay sumi mo na kami na piyang nga rakana konyan saan kaya abubunakan mela kana dia kota ale mau abeteli koda inawana konian sunsuk ya pangangara kira kana kota watakana bagwaraga agi tiga koma pasana pengira wakawa watakolai atana ngota dira kani shelu ba ale mau na tina di tu tiga so amalaka amarata na pugulung kanian konaraka na tina tuna dia kota miya makana lo kusamia pagi-pagi na tina di tu so amalaka amapia amia kai tuito na di baka atoko amalaka amarata tadi kan yang kita bangan makna niya na ayah pikiran ka na sadi sakala amal ka na ayah ka kapagataban na tala dia kasambayang alang tala di sasambayang kasama na kanabay kukuma kasanga amranaw adi bisimbayang na ba kapir tadi yang kaya akapir na ayah petero na kapir na dia kau tu dinya perhati asal Quran dinya perhati asal Nabi dinya perhati asal lungan kiamat na dia kabranaw tero na kapir abia kini bersyumbaya na teruang kona ada longan amori na tilawah ayah kaya koko mana kaya amrana adi bersyumbaya bokalo kau di bokalo na mata kalau di maka syumbaya kata lang utano mga abara syumbaya negara sekatano mga abara syumbaya na pagabangan na malo ta kebukulan jadi jaga bang manaki mata Allah taala kata ini semua seka abara syumbaya laboro na ayah gira amia pagi mama kana diu magawa mata anak benar akhir umur wadi berstasibi natakin itu bersyadi mamanita ya tepedang umur kaiman di kaum pernah mau mata anak tadi yang ke akasim bayang na upuna me atas sakabu imam na ketok kawan kabu kaino pernah peleg tadi mani gedal basta kaya mama pasangnya kapal legit tak kenapa piura pelegit kaini piura legit dua pagane legit na upuna kaman na siginalan kanian ayam mana imam kaya sopudan ayam tanak au puna ayam mana ke lagi tanak sakit ayam tanak oi ayam puna badia ke amauna na dia malagit imam namanya bala sakawanan benarian namanya bala satalik ostau awakaun tasya parang khairan ayam tanak oh kamada kana bigira kawana di pagi mama betul amana kena ngala na basta imam kana understanding ka sama amam ka